Maya payabak po. Pagselebran tayo po ngeni ing Solemnidad ng Maria, Indu Ning Dios. Mitipon tamo ngeni, bantayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, magdaon kapasalamatan, kambeda ring karelang pamilya, Mr. and Mrs. Carlito de la Cruz, Raymond and Lourdes Balagtas, RV and Marit Marano, Carmelo Balagtas, Marie Katrina Balagtas, Merlita Morales, Gisande and Pantig, Mr. and Mrs. Dang Lingad, Angelito and Len Valencia, Ray and Lorna Maninang, Ricardo Parungo, Mr. and Mrs. Lester and Ruby Parungo, Mauro Vitug, Nonila Puno, Mr. and Mrs. Joel and Lisette Lampa, William Christopher and Lynette Saffer, Architect Bernadette Dabu and family, the family of late Salvador and Faustina Velasco, Mr. and Mrs. Ernie Malyari and family, Senaida Kibuloy, Barangay Santa Lucia, Arvin and Marie Chris Roncal, Alicia Kyle and Dustin Roncal, Tayag family, Erenio and Alona Valeroso, Jay and Amopola Sarmiento, Alario family, Romeo Palalo and family, Lito and Len Valencia, Tony Manalansan. Antimurin kim birthday blessings, Luisa Lingad, para kareng offerers, AOP and COMI, PPC and PFC. Special intention, Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, JD and Janet David, Jovi Ivan and Pamela Matias, Edith Rodriguez, Alan Edna Vitug, Chris and Mel Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcila, Maria Excel Dabu, Mr. and Mrs. Janus and Karen Yambao, Moshen and Telma Fauma, Les Go, Connie Sagad, Reynaldo Maninang, Jane Sampang, Edward Lindon Roncal, Mr. and Mrs. Mark Joseco, Tita and Percival Eloite, Among Francisco Mendoza, Angel Sibug, Raymond Ocampo, April Nankil, Glenn Garcia, Rudy Go and Susan Go, Jovel Roncal, Argel Joseph Mariano, Amelia Baby Pangilinan, Elma Diciembre, Glenn Garcia, Lito and Seni Dimailag, Geoff Rochelle and Ava Colmenar, Mr. and Mrs. Alberto Sikat. Para king Malaguang Kapaldanandari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aramin, Leonora Dizon, Victoria Mario, Jelaine Viray, Corazon Pamintuan, Alicia Santiago, Christine Maria Valencia, Mercy Laksa, Estela Morales, Elenita Langit, Federico Go, Greg Gerardo, Victor Isip, Rolando Vitorcio, Elvira Ver, Danilo Lingad, Eggy Galardo, Noy Ramones, Edrich Dizon, Ronaldo and Marita Makaspak and family, Det, Bea and Jeff Mungkal, Jaime Espinosa and family, Reynaldo Tuason, Hendrich Gunderson, Juanita Maniago, Concepcion Volante, Joel Dabu, Jeng Dabu, Virginia Pabustan, Edmonante and Elizabeth Razon, Agustin Nelson Vitug, Dennis Enrica Dimaculangan, Martin Isip, Valentino Morales.
Antimurin, para ka rin madlang kaladwa, kim purgatorio, lalong-lalo na ri, Emigdio Lingad, Nilo Paule, Eduardo Dabu, para king kayang first death anniversary, Bienvenido Limson, Jose Nelson Morales, Arsenio Sr. and Maria Epipania Lugtu, Ludovico Lazarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Eugene Vitug, Regina Garcia, Jonicia Valenzuela, Faustina Velasco, Salvador Velasco, Marcelo Valenzona, Eduardo and Norma Roncal, Rosita Pablo, Pierre Rene Ordonez, Ismael Ocampo Sr., Salvador Ocampo Jr., Orlando Hilario, para king kayang first death anniversary, Gregorio and Lolita Salazar, Aurora Tolentino, Ernesto Bartolo, Edelwisa Dabu, Maria Nicolasa Dimla, Sixto Gali, Marlon Bautista, Juliana Cabrera, Jeronimo Dimla, Alfonso Tungul, Randy Roque, Andy Arcila, Benji Manalansan, Ronnie Santos, Lali Santos, and Regina Garcia, at ding madlang kadwa king purgatorio. Kilagyo na ipampan ni kanak po ni Banal Espiritu. Amen. Ang grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo, Lugod Ning Dios, sa ating pamisan metong kang Banal Espiritu, mantabi kay kayungan. At kaya ka antimurin. Kapatid si Siyantala ni kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating Banal na Misteryo. Ginong Jesus, ikay anak ng Maria, Birhen ng Indu Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Kristo Jesus, anak ng igpang, anak ng igpa, at yuban, anak ng igpang at yubanwa. Bituburan ka, ban gawan mo keng inampun ng anak ng igpa. Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ginang Jesus, mabiyaya ing Banal Espiritu mo, king puso na, king puso mi, at kukulisak na king Diyos ingyang ingig pa Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Pakadudbahan mo kami o Ginoo, at anting balayan ami patawaran, bustan mong biya kami king kikang lugod at kapayapan, teran mo kaming painturo king biya langanga. Amen. Ligaya king Diyos, king kapatas na tasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kapatas na tasan.
kataskatasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kataskatasan. Ginong Diyos, hari ning banwa, Diyos ipangmayupaya. Inuwa ng kabugtong Yesu Kristo. Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning Ipan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kataskatasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kataskatasan. Ikang milala ko, king kasalanan ninyato, pakalulwan mo kami. Ikang milala ko, king kasalanan ninyato, tanggapan mo ing dalangin Ikaw makaluklok, king mananalig pakalulwan mo kami. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kataskatasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kataskatasan. Uring ikang pupuning banal, ikang bukod ning Ginoo, ikang bukod ning kataskatasan, Yesu Kristo. Kaguming Espiritu Banal, ligaya ning Diyos Iba. Amen, 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 amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kataskatasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kataskatasan. Manalangin tamo. O tapat at magligtas ming Diyos, kapamirataning tangunang Maria, ban maging Indu ning anak mo, misapuak ingki kang kapatawaran, kanwanan at bayong biye. Ipagkalumaki kami ing kasalpantayana ng Maria, ban kapilan man, parati keng malapit kang Jesus, ang giyangking karulumduman ning kasakitan, ban ayatad miya, karing kalulo at magdididili king ketawan. Bendisyon mo kami, kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king adanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Ngana ning Ginoo kang Moises, sabihan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king iniya ing sabihan da, neng babiere ing bendisyon karing memalen na ning Israel. Panwanan na ko sana ning Ginoo at ingatan, aslagan na kayo sana ning Ginoo, king ganakana, at maging malamyo ke kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo, at pagkalubanan kapayapan. Makanyandeng sambitlan ing lagyo ko,
karing memalen na ning Israel, at panuanan kula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, lanusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesa laking lupa mong malam. Banmeto si kaluban, ang balo na yung kekang kapurian. Ating pagkaloob mong kaligtasan. Manuan ang katasanan ng Diyos, hingayang pakalulong. Manuan ang katasanan ng Diyos, hingayang pakalulong. Gustan mo lang bansa, tumulal at dalit, masaya. Uling alang pa mga biraning keka, kaya tulan. Karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Manuan ang katasanan ng Diyos, hingayang pakalulong. Manuan ang katasanan ng Diyos, hingayang pakalulong. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika'y kared ng purihan. Ikasaning puriana, ning meto sikluba. Pepanuana nakatamungan ning Dios. Sana'y galang detpit
Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karintao, Galacia. Inyang miras na yung mituldong panahon, tinubod ni Diyos ing kayang anak, mi bait siya king meto nga babae, at mi biyebiyaya lalam ng upaya, ning batas daring Hudyo. Bana lang at busan det ang atyo king sakop na ning batas, ban malyari tamang maging anak na nin Diyos. Anting katunayan king ikayupin anak na kayo, tinubod niya ning Diyos ing espiritu na ning kayang anak, karing puso tamo, ing espiritong mamaos masikan, tatang kanakong tatang. Uli na niti, anak na kayo ning Diyos, na kayo alipan. At nung ing Diyos, gewada kayong anak na, ibiyen na kayo ing sablang mga intulid, karing kayang anak. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kanitang minuna, bigsalita yaing Diyos, kapamilatan ing kayang propeta. Ngeni misalita yake katamu, kapamilatan ing kayang anak. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Hindi na manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamipasya kay maya pabalita ang pangkang Lukas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Ding pastol may malagwalang meko at atag pandala ri Maria ang ni Jose at ikit ding bingot makakiraya king lalabangan. Panakit na ring pastol king bingot bilitara karela ing sinabi na ning anghel tungkol kaya. Ading sablang may karamdam king balita na ring pastol mi pamulala ng emonano. Mi tanam na reting bage king puso ng Maria at mi bule-buleya tungkol karete. Mi balik lang king baranglering pastol kambena ning kapurian king Diyos. Uli ning sablang dimdamda ang paniikit makayakmangan king sinabi na ning anghel karela. Kalabas na ning parumingo, inyang miras ning aldo masirkumsisyon niya ing bingot, pemalagwan ding Jesus. Ing lagyong binya na kaya ning anghel, bayuya pa, mi pangagli. Mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ganingal daw nga iti pagmasusyan tayo ing solemnidad ng Maria anting Indu Ning Dios. Baliyo iting titulo nga ini maging kontrobersyal yapin uling pigkamalyan ding kapatad tamong big protesta
laban kareng Katoliko. Maging kontrobersyal ya uling edaneman pekibalwan a kabaldugan at edaneman kilalang in kabaldugan agpang nung makanano tayong ginamit. Nune, ininterpret de ketang karelang sariling pamanintindi na sabi tamong it is unfair. Hatulan da katamo ketang bagi eta naman tatalakaran. In kontrobersya antiya kanini. So please makarandam kayo ban kanita ay tindiyan niya mismo ining kaya katamong ining doktrina ngayon no? Makarandam kayo doktrina lareni dapat yung pakinabaluan, no? Pakiintindihan. In karelang kontensyon niya pinitang in kanong Diyos alanimang penibatan at alayang kapupusan. Nung sabihan tamong Maria Indu Ning Dios, muli nang sabihan ing Diyos at inyang penibatan. Penibatan niya kang Maria. Nung niya piniting kabaldugan, nakikatamong babiye, kaniting pisasabihan, o nanging masakit pin. Way itamo kasi nga, andiyan itamong Katoliko, tatanggapan tamo, ing Diyos sa kikatang kikilalanan, alayang penibatan at alayang kapupusan. Pero ing sabihan tamong, Maria Indu Ning Dios, alayang kawugnayan, ketang katutwanita, uling, ing pangabaldugan tamo, ketang puntong ing Maria Indu Ning Dios, sasabihan tamo mo, Maria, meging tagapagdalane ning Diyos karing tao, kapamilatan na ning pamangaglina king anak na ning Diyos, yapin ni Jesus, ing kaduang persona king Santissima Trinidad. Yapin ni kaya katamong buring sabihan, tagapagdala, no? Ding mabukto tao san tamo, nagdadalang tao. Precisely, o ba't sinabi tamong nagdadalang tao? Kasi rin mabuktot, pidala-dala dyamu ing anak. Bista man merang ulyaking sepupunan ning babae. Dapat balo tamo, ding sablang tawong mibayit kay tibaboy yato, meni batlangan king Diyos. At dining meging indura, meging tagapagdala na lamo, ding tawong mibayit kay tiking yato. No? Tameging tagapagdala lamo. So itang salitang tagapagdala, karinya man nalumpakan, ing pangayindo ng Maria King Diyos. Nakirandam ko po, magising ko pa. No? So, yapin imbuli ng sabihan, tagapagdala. Uling tandaan niyo, ing Diyos anak, ami katawan tao, king sepupuna ng Maria, yapining kaduwang persona, king Santissima Trinidad. No? Yapining kaduwang persona, yapining ang tamong Diyos anak. Ating Diyos anak, may katawan niyang tao, may bayit siya, may pangagli at may bayit, king sepupuna ng Maria. Ngini, ing Diyos anak, kasan metong ning Santissima Trinidad, king metong akadiosan. Dining atlong persona nga reti, at although atin lang sariling katangian, dapat metong lamo king kadiosan. Yapin niya ning kaya katamong doktrina. Bistaman they are distinct, though they are distinct from each other, but they composed the one God na paniwalang tao. Bistaman at lula, dapat metong lamo king kadiosan. At dining at lungarete, mo pwedeng pikakawani. Pwedeng pikakawani. Nung nuka rin niya ingig pa, at siya yung anak ang pong banal na Espiritu. Nung nuka rin niya yung anak, at iyingig pa ang buong banal na Espiritu.
Nung ka rin yung banal na espiritu at suyengig pa ang poning anak. E mo pwedeng pikakawani. No? E la pwedeng pikakawani. Uling metong lamo king kadiosan. Anya, uli na nita, sabi tamo, King Maria, yang meging tagapagdalana ng Diyos. Uling kapamilatana ng pamangaglina kang Hesu Kristo, ing kaduang persona, karing atlong persona, magbuo king metong akadiosan. So, yapin yan yung burita mong sabihan na meging Indu Ning Dios. Itang penibatan ning Diyos, ali, ing Diyos salayang penibatan. Nunay meging tagapagdalane ning Diyos, king tao, karing tao, anyang pengaglineng Maria, ing kaduang persona ay nawustamong Hesu Kristo. At yung kaduang kontrobersya na nini, iyapin itang Maria, ang po Jose, big pamilya lang dili, na Maria, may kayanak yang aliwa kang Jose, no? May kasarili lang pamilya, maliban kang Jesus. Baliyo, nung paniwalan tamo ini, no? Kay English, in description na kay English, it is something ridiculous, something preposterous, something absurd. Bari nang sabihan, alang matulid na sabihan tamo, Maria ang po Jose, mi kapamilyala, maliban kang Jesus. It is absurd. Bakit? Tandaan niyo, Maria ang po Jose, may pilila, at maging katangi-tangila, para mo king metong kadahilanan. King Maria, maging Indu Ning Jesus, at tagapagligtas. At ing kadwa, Jose, yang magdala o yang munye, king lagyu, ban ing mibayit ayanak, mayawis yang lahi ng David. Lahi ng David. Yaman tayong kabaldugana. Lahi ng kasi agpangkengula ng kasulatan, ing tagapagligtas amibayit, no? Menibat siya, mibayit siya, king sepupunan ning meto nga dalaga. Ning meto nga dalaga. At magmulaya king lahi ng David. Anya Maria, yung babaeng dalaga. Ating munye lagyu, ban mayawis siyang lahi ng David, yapi ni Jose. And they are meant simply for this purpose. Ela mayawis para gawalang sariling pamilya kaibat. Anya pininyang nung aintin dyan jamo rin yung kapatad tamong kasing milyari kasi niya magprotesta la rin yung aliwata mong kapatad, ginawa lang sariling doktrina just to be different. Just to be different. Yan mong ginawa ito. Just to be different. But in the process, they did something that is horrible. They did something that is horrible. Na? Kasi inyang Jose, inyang sabihan na ng anghel, nga na, ano kasing ginamit ng salita? Kamagadwang isip nga nawari, para pakikasalan may Maria. Uling ingkaglina, menibat siya, king banalay espiritu. No? Kamagadwang isip, kami kakunong, pakikasalan may Maria. Kasi, by virtue of their culture, dapat pakasalan. Kasi may buktot siya, aliwaya yung tatang. Dapat pakasalan. Noon itapid, i-divorce yun So, dapat. Ngayon sinabi ni Angel, pakikasalan me. For what purpose? At papapakasal para gawa lang sariling pamilya, kaibat? Para gawa lang sariling pamilya, maliban kang Jesus?
Ali, nga papakasal ni, precisely for the purpose na mo na di na ning lagyo Jesus. Bayang maging mayawis siyang lahi ng David. Lahi ng David. At yung Maria, maging nuwan niya karing sablang babae, yang may pili ban maging induna ning tagapagligtas. Precisely for that particular purpose. Ela may yawos Maria ang po Jose para gawa lang aliwang pamilya maliban kang Jesus. It is absurd, it is preposterous, it is ridiculous. Huling, bala mo nung yung kapaniwalan tamo, ginawa lang sariling pamilya, Jose ang po'y Maria, no? Bala mo yung tinuring tamo, King Diyos, gawa na, Maria ang po Jose, props lamo. Bala mo gawa na lang props, na? Bala mo kinasangkapan na lamo. Yawa kanya na dapating Diyos. Huli nung kinasangkapan na lamo, bali na sabihin, yung Diyos, alayang respeto karela, alayang respeto king tao, huling gawa na lang props. Ginamit na lamo, which is not proper king Diyos tamo. Dapat maka-Diyos ita. Anya, precisely, nung tanggapan tamo na Maria po Jose, may kayanak lang aliwa, we are insulting God. We are insulting God. We are not insulting Mary. We are not insulting the Catholic Church. We are insulting God. Lalawan tayang mababauri ang Diyos tamo. Kaisip yang tao. Ang Diyos ay kaisip tao. Ang Diyos ay mapangamit. Ang Diyos, bistaman tao-tamo mo, ligura nakatamot pepa kamalan. Never na gawa nakatamo mong props. Nga to believe na maliban kang Jesus, no, ginawa yung pamilya Jose, ampoy Maria, it is something ridiculous, unreasonable. Kakapani-paniwala, uling yung Diyos, makanyan akararaptanan. Ay, intindihan nyo na po. Ay, intindihan nyo? Ako matagtod. Sayang, nung itamo ay intindihan, no? Ngayon nga itong iti, tinyang mensahe kaya katamong baring ipayabo ti Mama Mary, no? At kitang puntong anyang ding pastol, pintalande Jesus Maria po Jose, inisplikara karening kari Jesus Maria po Jose o kari Maria po Jose nung nanong sinabi na ning anghel karela, no, na oy tapin may bayitsing meto nga tagapagligtas, no, munyetula king balen Israel anyang damdaman da ding mapila na katao nga tsuna ka rin at dandaman ng Maria ining balita, dadalada rin ng anghel, may nga pamulalala, makapagmulala, no? Makapagmulala yung pangabait na, makapagmulala. At nga na ning banal kasulatan, at may tanam lareting bage, king pamisip ng Maria, at may bule-buleya tungkol karete. So, enape palampas Maria ita, no? Kilala ng Maria, din bagay-bagay mga palyaring na-aintindihan. Sininop na laking puso na. Muli sabihan, pepawulagan na laking puso na. Bistaman na nalaintindihan. At kay ba't may bule-buleya? Migreflekya. Sinuri na, nanong malilyari ngayon eh. Nano talaga yung malilyari ngayon eh. Nano talaga yung paintungulanan ng kanakong anak. Nano talaga, yung pahintungulan mi, ikaming miyasawa. Yapin yan yung pigunam na. No? Pigunam. At later on, may king maliwanag kang Maria, na yung kayang anak, mga itulid diyang dumalan, kasakitan at masaklap a kamatayan. Anya, ala kang dimdam, nanumang complain, king panasbok ng Mama Mary. Ala kang damdaman, may complain. Uling 19 diyana. Kailang bata na yung panahon, king pamigunam na, king mga palyari, king biyena, 19 diyana.
bistaman masakit. Dapat balo na, iti yang tengwanana, kingig pa. No? Iti yang sangkap na ning tengwanana. Ining kasakitan, ining taram, amitasak, king puso na, agpangking hula ng Simeon, no? Hula ng Simeon, ating anang sundang, anting sundang amitarak, king puso mo. So, penamdaman ng Marini ay tindiana at tinggap na nga base naman masakit. No? Kaya katamong ini, yapin yan yung burin ng ipasyag, kaya katamong Maria, dapat tamong mabiyasang pigunaman ang biyeta mo. Takabod na mabibiyang puski makanano. Dapat ang pag-aralan nung nanong malilyari kang biyet at nung nanong maging pulayin na ng biyeta mo. Anapin Socrates, metong karing ancient philosopher na nung sinabi na, an unreflected life is not worth living. An unreflected life is not worth living. In kanong biye pigunaman, alayang kabaldugan. In kanong biye pigunaman, alayang kabaldugan. Bakit? Nung ibe kasi pigugunaman ng biye mo, kabun na ka mabibiye king aldoldo, bahala na nung nano maning malyari, kamwat may, nga tamo nga gade, kamwat may, alayang direksyon ng biye tamo, alayang puntalan na masalese. Ing masakit, uling itaya susuriyan ng biye tamo, we keep on repeating the same mistake. No? At taliwa mo ito, uling itaya susuriyan ng biye tamo, kasdan mo itang mawulaga king biye, yang paulagan tamo. At itang mawulaga king biye, yang babali wala tamo. Halimbawa, ngayon panahon na iti, ngayon aldo nga iti, no? New Year. Nanong pamalak yung pidaladalayo king biyeyo, aaranasan ketang 2020, ang iniburi yung pakidala kining 2021. Nanong paulagan nyo king biye, aburi yung bakalan pa kaniting 2021 ang makaparkil kay katam. Nano? Balayo yung masakit kay katam. Yan pinita. Istong kayang mawulaga, yan kita mo paulagan. Itang mawulagat makasira, yang paulagan tamo. What do I mean? Ngayon panahon na iti, supposed to be. Nanong bakalan tamo, akaranasan king may labas, at karing may nga labasan pa, naburita mong pidaladala hanggang kining 2021. Ala ko nga pansin, king biyeta mo, nung nanong pidaladala tamo, o nakatamo kahilig pidaladala, itang kaya katamong muwa, itang kaya katang paginakit, itang mga sakit na mga palyari king biyeta mo, itang tawong may manasakit kaya katam, o di lang pidaladala tamo. Karakala dapat pidaladala king biye. Mangaya pa bagay may nga palyari kaya katamo, dapat tamong pidaladala. Tawong meging tapat kaya katamo, no? Karanasan, amin niya masanting, apain tungulan king biye tamo, no? Grasya na ning Diyos, amin ang tabi kaya katamo, busaling dakala kasakitan. O ba't aliwaren ni ring pidaladala tamo? O ba't detang tawong may manasakit kaya katamo? Detang ita kasabi. At balayo, may ito nga bagay dapat tamong dinan pansin. Kasi niya kasi ni kaya katamo. O ta nakatapin kayilig kayang masura, kayang marinat, nakatamong kayilig pidaladala ita. At kay ba't pikwento-kwento tamo ka rin aliwa? Pikwento, basta man manasakit ka, uling makapanasakit ka, pero nakatamo kayo ligpik, kwento tapa ka rin aliwa. No? Manasakit na ka. Itang kasebi na ginawa kang dinala na mayap. Ing meto nga tao rugo, ginawa yang dinala na mayap keka. Misan niya migkamali. Hinatulan me. Pikasaman me. Misan niya rugo migkamali. Agapin, best friend.
best friend me. Bari sabihin, best friend me, nakalabagay piyabe yung mayap. Minsan niya may kamali, making greatest enemy me. It's unfair. Unfair ka, unfair kaya. Karing tao. Ha? Karing tao. O di lang pidala-dala ta rin. Detang kapatad mong apulo ng banwang mo kasabi. Hanggang ini, pidala-dala mo pa. Detang taong may manasakit ka. Detang mismong sarili mong kamalyan. Detang kamalyan mo. At pidala-dala mo pa hanggang ini for so many years. May kapalyari na itang mali mo nga ita. Hanggang ini, pidala-dala mo. Hanggang ini, panamdaman mo. Itang bunga na itang kamalyan mo. Karakal. At ding basura. Ilang pidala-dala tamong pilipat-lipat karing dakala panawon ning biyeta mo. Why? Sometimes because we simply refuse to forgive. Huling nga tamo biyasang mamatawad. We are so arrogant. We are so arrogant to forgive. Tamo patawad. Talaya patawad. Taya patawad din sarili tamo. No? May ito nga mawalagang bagay dapat tamang isane. Pag-aralan kayong biyeta mo. Biyasa tamong patawaran ng sarili tamo. Dakal tamo, mali. Dakal tapal pa kami nga palyari kayong biye. Sangkap na itaning mabibiye kay tiking yato. Alam naman perfectong tao. There's nobody who is perfect. Magkamali tamo nga. So magkamali tamo na nung kailangan kapaglarinan, kapatawaran. Precisely. Anyapin, metong karing maulagang likwan ng pamana kay katamo ng ginong. Pining sakramento na ng kumpisalan. Baniting metong pagkakataon, bata mong makapanyawad patawad. At nakawulaga, itang mga labas tamo, tawula na ano na paman karanasan. Amin niya pasakit kay katamo. Let us learn to forgive. At tandaan niyo, to say, I am sorry, that is the beginning of holiness. To be able to say, I am sorry. To be able to say, I forgive you. That is just the beginning of holiness. And you can never be holy if you do not know how to say, I am sorry. Or if you do not know how to say, I forgive you. You can never be holy. And you can never be happy. You can never be happy. Kitang tunay ng kabaldugan ng happiness, you can never experience that happiness nung ikabiyasang sumabing, I am sorry or I forgive you. You can never be happy. Dating masakit Pinoy ita. Karakala marabulang bagay mayap. Karakala taong ginawang mayap kay katamo. Mataliway lang pidala-dala tamo. Dakala karanasan na mga palyari king biye ang mangayap at mga santing. Dakala grasyang pikalob na ng Diyos kay katamo. Bakit taliwaren ni Reng bakalan tamo? Babya lang inspirasyon. Babya lang sika ng loob. King oras ding pamangailangan tamo. Dening mangayap at mga santing nga karanasan ake katangaranasan king biye. Bakit dening mga rinat a karanasan ilaring pilit ang pidala-dala. Ilang pilit ang pidala-dala king biye tamo. Anyapin, mabiyasa tamong sumuri. Mabiyasa tamong pag-aralan ng biyeta mo. Ing maging epekto na, we keep on committing the same mistake. Itang kamal yan, balik-balik mo, balik-balik. Kasi we don't reflect. Tamo susuri nung nanong maging biyeta mo. Nakalatawang makanyan. Ngayon yung panahon na ito, maling uli nung pakasoryan tamo mo, o dugo, karakan mo dapat idala. Ilipat kining banwangay ti ing masakit nung misane kang magtanamwa
then it becomes a panugali. Panugali. Anya po tangkay, sagli mimimwa ka, sagli kakat mo ka, o kasi ka muna kang basura, king biye mo. Ka muna kang basura, king biye. Anyapin, ditak mong bina, ditak mong basura, may kakapali ka. Ha? May kakapali ka, may mimwa ka, masisira ka panahon. Ha? Masira ka yaldo. May paintago na nakasaya. Kaya ningaldo nga iti. O ikit may tawong kasaman mo. O ita, may loko, may sira, ingaldo mo. Ha? At dakala pang tawong magkamali kaya ning 2021 na hindi. Dakala pang tawong magkamali kaya ka. Ngini kay ba't detang may kamali nga reta, ilana naman ding tipunan mo kay puso mo. You are killing yourself softly. You are killing yourself softly. Kaya gagawan mo ngayon eh. Sisiran mo yung biye mo. You are wasting your life. You are wasting your time para mag-brood ka over this bad experiences. King biyeta mo. You can never be happy. Nya, anak kawulaga. Ining aldong iti, bayong banwa. Suryan tayo yung biye. Suryan tamo nung nanong pawulagan tamo, king biyeta mo. Detang basura panugset. Ya, may aus lang basura eh. Yung setala reta. Panugsetala. How can we throw them away? Let us forgive them. Huh? Let us forgive them. And let us say sorry. Sorry. Pagkamali ko. There's nothing wrong with saying sorry. It makes you holy. That is the beginning of holiness. And that is the beginning of happiness. That's the beginning of happiness when you will be able to say sorry. When you are able to say, I forgive you. When you forgive, you don't only forgive others, you also forgive yourself. Hulin na kakapalpakan. Na hanggang ngayon, ikasdan mo, pibalik-balikan mo pa. Itang kapalpakan mo, may labas na yung panahon. Ala na ka nga karapat. May labas, ala na ka nga karapat. Ngayon, pibalik-balikan mo pa kaya sarili mo. Manasakit kang manasakit. Ngayon, ala na ka nga karapat. May labas na. Tabang makanyan? So please, no? Sayang yung panahon. We don't deserve it. We don't deserve to be sad. Tamo deserve in kalungkutan. What we deserve is happiness. We are meant to be happy. In Diyos nila nga nakatamo pan maging masaya. Ban maging masaya. Banda kaya na nakatamo king biyan ng masaya at payapa. Pinyan yung pakena. What pipili tamong paulagan. Itang makasira. Itang mga sira. Itang mga bulok. King biya tamo. What pili tamong didinan. Ulagay tang bagay nga iti. We are making ourselves suffer. We don't deserve that. Because we are not meant to be. For that matter. We are meant to be happy. That is how God intended it to be. Maging happy tamo. Maging masaya tamo. But it is a choice. It is our choice. Nung pilinan yung basura king biye, lata nga karapan. Yung pinili ito. Wita mo, sayang yung biye mo. And you are killing yourself softly. So, kini sanang ito nga iti, yung bayong banwa, sumuri tamo kay katang sarili. Mapiyasa tang mag-reflect. An unreflected life is not worth living. Yung biyang pigo naman at pibule-bulayan, biyang alang kabaldugan, uling alayang direksyon, alayang masalese puntalan. Yung masakit pinyapin itang uling mo pibule-bulayan, itang bagay mawulaga, yung mo pahulagan. Itang bagay mawulaga, yung pahulagan mo, uling kasi mo susurian yung biya mo. So, ining pagkakataon, bansuryan tayang masalesa yung biyeta mo. At bakalan mo, itang bagay mangayap, ame nga palyarig yung biyeta mo. Ding tawong maya padepatan kay katamo, ila rin bakalan mo. Detang karanasan,
ang mga haya pamilyari king biyeta mo, ilaring bakalan tamo. Itang grasyang penamdaman tamo at apilasa, apikalub na kaya katamo ng Gino, ay inantabe na kaya katamo. O ren, ting kaya katamong bakalan, at munyelang inspirasyon, at sika ng lub, king pamakirap tamo, kaniting bayong banwa, kaniting banwang 2021. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po, itamo ko po. Sa salbantaya ko, king meto nga Diyos, sipang lubos mayupaya, may ngawaking banwa ang paniyato. Kinsablang mayakit at mayakit, at king metong agino, Yeso Kristo, anak ng igpa, bayo pa king sablang panahon. Diyos, iba't king Diyos, sala, iba't king sala, Diyos sa totoo, iba't king Diyos sa totoo, mi bait megawa, kaya gum king panga Diyos ning igpa, at king kapamilataning megawaing sabla. King uli tamong tao, at pauli ning pangakabus tamo, tinipaya iba't banwa, at may katawan niyang tao, lalang ning banal ay Espiritu, King Virhen Maria, at milyari ang tao, may pakakuya, King Cruz, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkut, at sinubliang mebye, King Katlong Aldo, agpang kingula ring kasulatan, at minukyat yabanwa, makaluklok wananing igpa. Pasibayo yang datang mitnong ligaya, ban mukum karing mabye ampong menga mate, at ingkayang kayarian alang kapupusan. Sasalpan tayo ko king banal Espiritu, Ginoo at babyebye, amenibat king igpa amponing anak, at kambening igpa amponing anak, miyagnan mi sablan ampong mi paligayan. Menas bukya king kapamilatan ding propeta, sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko ing ating metong abinyag, king patawad na ring kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang miyering mete, ating biedatang alangangga. Amen. Manalangin tamo, king pang iting bayong banwa, gawa na katang meto nga bayong balayan. Mananunasan ng Indu Ning Dios, so panakatamo, king katang pamanalangin. Nga tamong manalangin, Gino, panwanan mo kengan. Gino, panwanan mo kengan. Para karing dakal ng masampat na penandit ning banwang iti, para king dakal akaya panlog at kapatawaran, para king labis-labis sa ganaka at migit pang kapibabatan, mitmong tiwala tang manalangin king Gino. Gino, panwanan mo kengan. Para king mitmong tagumpe pamamayapa, para king masanting nga pamirakayan king kaunlaran, para king obra karingalang kapanintunan, at para king migit pang makataong kabilyan ding talapagobra, manalangin taking Gino. Gino, panwanan mo kengan. Para king palining lugod, karing pibale-bale tamo, at lugal para karing kay katanganak, para king dakalak agalangan king biye, at migit pang pangamambil kaniti, para king alang sagkul na pamaglakbe, manalangin taking Gino. Gino, panwanan mo kengan. Para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan gawang bayong bage, at meto nga diwa ning leguan, manalangin taking Gino. Gino, panwanan mo kengan.
Para ka ring taong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para ka ring indong alanglik at magmalasakit, at para karetang kapilanman, emi ka anak, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para ka ring pamilya at ka ring mahilig magdili-dili, para ka ring sundalos at talapamayapa, para ka ring pamuntok at talasuyo, para ka ring mga biyasa at ka ring karaniwan na tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Pamalugod na Diyos, katuman me ing banwang iti, kang lugod at ganaka. Ibuklat me ing paintungol ke kami, ban ayarapan miyang alang takot, bit mong tetagan at kasalpantayanan, kapanaligan at lugod. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Manalangin kayo kapatid, man kalakot kay kayong taon, maging katanggap-tanggapi, harapan ng Diyos, upang mayupayang totoo. Tanggapanes saning Ginoo ting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng banal akapulungan. At Diyos sa impame, pagmasusyan mi kaniting panahon, ikumpisanin kay kaming kaligtasan. Kaniting kapiesta ng Maria, ning Indu Ning Dios, adon mi king keng kaligtasan, miras king kayang katuparan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ang ginamanatili kay kayo, At kaya ka antimurin, itas sila ring puso yo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid yung pasalamatan da kang parati naman karinoy pa Diyos king alangang kat lubos mayupaya. Kapamilataning metong nga makapagmulala at ipasabing misteryo, in mana Virhen Maria king line ing bugtong mga anak, adelane king dalisen ng sepupunan, ing ginuning banwa. Iya ayalang akikilalang lalaki, meging metong yang Indu. Iya ameng anak, menatili ang Birhen. Nanupintula, ing kaya, king adwa mong susun na kalam, met mo yang kapagmulalan, king kayang pangaindong Birhen, at mit mong tula, king pamibait na, king may ngabos. Kapamilatan na ring anghel ka rin banwa, yayampang daing kanilang panalangin ng kapanyamban,
Kabang magsiyala arapan mo manggaman kapilan, isugi sa ing siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian ngaming kakanta. Ikapiling banaloig pa kayo simuli sa blang kabanalan, uli ni tayo panigapumi. Itugtog may ng Espiritu, muntimayang titipang ambon, kadatangayon mi. Ban pa banalan nalat para kay kami, gawan na lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang lod dinawaning biyana, kimpamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan ka, pirason At binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti ikayong anat ka na niya. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Kinuko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon kinuha ng kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka, binyane ka rin kayang disipulo at nga na, wala niya iti, kayo nga na't minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, indayaning bayo talang hanggang tipan, kami bubu para kay kayo at para karisab ng tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Kristo metay. Nyangin ang gaganakan mi, ang pamakalulong igpaing kamatan at pangasumli ng mebiye, darawan miya kaya kay ting tinapin ng biya at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo kay ka. Ikami kan sanang may sulusulok ing katawan at dahil ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan mi o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap, kimabilog ayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arzobispo, ting sablang Obispo, Paria, Diakono, at isablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mo na naman di kapatad ming minuna ng pepainawag king pikong kapanayon ni pangasubling mebye. Idala mo na di sablang mayang unabi king pakadulo mo kitang masalang arapan mo. Pakaduluan mo kengan.
Gawan makengan karapat dapat makamit king bilang angga. Man kambirin mo na Virgen Maria, Indu Ning Dios, kambiyan ng San Jose, ng esposo na, kambirin mo na Apostol, San Agustin na kaming patulunan, at kambiring sablang banal, may biya kalugod-lugod kay kaking kabaning panawon, apor yan ata paligayan ta kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo Diyos sa pong mayupayang tuto, kakamling banal ay Espiritu, kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini manalayan tayo may pinong kapanaligan na lugod. Kikig pa karing amanong tiro na kikatamo ng Ginoo. Kapos kami ganakin sa blong marok, marugod mong pagkarabing kapayapan king panawon mi. Maring ka sa paning pakalulumang bitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapampangan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman, king alananga. Pagkanaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan nalakman ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Kamusta na babalik na rin kaya kaming kasalanan. Nung pansin namin kasalpantayan na rin banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman, king aranganga. Amen. Kaya paano yung ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo? At kaya ka antimurin. Yung pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Enero Ning Dios, kamilala mo, king kasalanan,
Ye Kristo yung Kordero ng Diyos, yung miralo kayong kasalanan niya, tunod na rin mayawas king apunan ng Kordero. Kinaya ko rapat dapat pabalawas kaya dapat king kas mo gamano, kumayap na ako. Tama ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka balang mamawari at yuka kini. At pagkasanbed ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O ipa kabang papasagmiya ing Birhen Maria, Indu ng Kristo at Indu ning Santa Iglesia, ing pamakinabang mi king kayang anak, yatad na kesana king kaligtasan, iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo pungining oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos, sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepasakit no at mekamate no, karing dakalataw. Ipanalangin milo, antabayanan mulo, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit, at manpat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mulo, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milo, retang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mulo, retang lilingap karelo. Pagkalam mo lang alanganggang kapaynawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magwabra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga pumiki ako, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman, king alanangga. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay Indu Ning Dios, emusana pisauli, ingaklis mi keko, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Virgen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo San kami. Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Ginamanatili kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Bendisyonan na kayo ni Maipayang Ginoong Diyos, singig pa, anak at banal ay Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, idalatala sumangid ng banwang iti, ting mangaya pabage, at iyog setala, ring bagay may kasira, at may kapabayat kaya katamo. Salamat, King Diyos. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature And heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let man their songs employ. O'er fields and floods, rock hills and plains, repeat the sound in Repeat joy, the sound in repeat the joy, sound in repeat the joy, sound in repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. and heaven and nature And heaven and sing, nature and heaven and nature